igakare kobori chikurana natagetobwe MCA ngwadi kyakare korwa janira saba gaka baenda bonyakoni bakagura abang'ina baba bagoteba no mwesimi wa Kiangoi naro obagoreire chae ntoma etio mwesimi wa Kiangoi enana taiko bori bo MP kobori ara MP Kiangoi nanga yakura no MC ago chikoboria inkirenda kobori enana twagetiwe abang'ina twagetiwe onya bakare timi wa igoro ye mogo tere mwesimi wa moko gorerwe chae tindo chimago samoko morusi mwesimi wa itoregeti chipasa lingo toare chiparo torosei mwana chipara konye chiakoru epara ya koru getangu konye nesaregete lakini nzendo cia umoreiro ere buya pigengeramu naende bone mburango twere ebira kitambira soka mwatebe tibune mbure korasere ebira kitamaga soka lakini bwango iga emetarongo akwere ekare emetaro yakirwe tomaiko ganyere chipara chikoreki chirosiwe ebira kitabikare gochima wagumante tibira achicha ono ko mwatebi bune gento ngokorukere no ne suri ko yarekirwe okuma botararugwa gosoko ganyebero oru anyebero ko yora gakya bagina bera tuna bangina twarore bonyakoni twachira iga esengencho twaigwete omwesimi waito agokwanu bobe ngatarakora keni chusi gaba antwanya igwa bangina korbonyakoni bagoteba ng'a enana yasinyirwe gasi kero bakare bateba one time intutore tutam osana bangina tutam okay abagakana baro korbonyakoni abaikanansire bagorira bangina bagosere abesimi babaito erieta intutore tutam nando mwesimi tutam enana igoro tutam kasi ayere buya asimi wato tibuaba kindi buondoke una tora monai ayan tutam kasi orere sama yotibara mama nyetabira gitabia ito mbira igorerwa ebara ekorusinta gochichaina puno moraya kwanteri nankore embura ne nyingere bira kitambira ikabire pire mawawa bigo chago ikase torega omwesimi wana ataba nango ngokororare mego kerie bara korusinta gochichaina ngotiye kona tutam bibabana omwesimi watu bwaba tokorere gasi toera abana chipasa libuya basome tukona wewe yao buyere nana igoro igati ye nana nero tomwate egotokwa tutam abang'ina bali mwagorerwe chae yenda motimo keka Kiangoi taikorumori bwa MCA omoriaro bwa MCA abang'ina bali tumoka ntwa monto tobwate ne nana nero tobwate tutamu twagechi wabang'ina babanyakoni mvua ni mingi, amerudi kazi, watufanyie kazi. Barabara ya Jai nana alikuwa anatengeneza, atakuja kufanya nini? Atafanya Kiangoi ndiye anakuja kutufanyia kazi hapa ni nana. Nana ataendelea miaka ngapi? Kiangoi hakuna kazi lakini nana ntu amachorete. Uno murayo ito no bolimo kosa no maene. Nana mwarabu na nyamira yaba njao mbogana. Mburambo ni nyamira ya yiko bengija. Chibara mburambo na kwenda kotoroseri kyagera mbona bairani. Bono lende ngituta ikole mereria ekero bairani regasi emeremo ya iteko rumuno kugani bwato tokareteki. Ngiba kumuramira moroje mbuya gosembo. Kimbi yamana nje erieta liana igongoro kumandere busibori korbonyakoni. Wano nje igonda ndere ng'ani buna omwana omonene gokona komoricha richo tagete kong'aini ya gochiari oroki abande buya igo na magosa arakore ngirende bana moko morichera oyore enana no mwana ito monene nande goikatomo amasikani kiagera ni ndutu amochorete bono rende kagenderete gokora nkimoko na komorucha na mang'ana omogaka Kiangoi tigara areka omogaka Kiangoi yabere kare omogaka Kiangoi yabere nyake ni mosobo bokimori bane round ya yenja herete ebitina ne byakia koreta gocherugura abana batire ntu otobwate nanere itibo gwot nande ganda ta gotoga
gotembera sobwaroro boronge bono oyo oramacha gitigachi gotumuka eba intunto mwanjeranete tutam Wanyakoni, sisi ni wamama. Tumekasirika vile hao wamama wa Nyakoni wanasema eti Kiangoi. Hatujui kama Kiangoi anauliza MCA. Sisi tunataka huyu Kiangoi tunashindwa. Ni MP ama ni MCA? Anatoka wapi? Anatoka Itibo ward ama anatoka Kerenyo ward ama anatoka wapi? Waache Nana akae tutam. Nana tutam. Na tuachie Nana anataka kutengeneza barabara yenye inatoka Isinta kwenda Jaina. Amesema eti tractors zinaingia kabla ya 2 weeks. Hiyo tractors zinaingia sitengeneze mtara hapa alafu ya barabara itengenezwe. Ama ni aje wa mama? Tumekasirika na mambo ya Kiangoi, wacha aende nyumbani. Ameseeka. Aje. Mzee aende nyumbani. Kiangoi mzee arudi nyumbani. Vile waliambia Nana ati aende nyumbani. Kwani hawa ndio walichagua yeye ama ni sisi? Vile waliambia Nana ati ifanyi kazi. Si yeye Nana atakuja kufanya kazi vile anajitengeneza. Sasa kutusi yeye ni mzuri ama ni mbaya? Ni mbaya. Tuheshimu waheshimiwa wetu ama tuwatarau? Tuheshimu. Kwa hivyo watufanyie kazi. Sisi kama wanawake wa Nyakoni tumesirika mbaya sana. Kiangoi vile aliita watu wakuja kutusia Nana tunasikia mbaya. Wacha uachane na yeye. Wacha aulize MCA yake, sisi ndio tunafanya nini? Tunafuata. Kwa hivyo sasa Nana nasema mvua ni mingi, amerudi kazi, watufanyie kazi. Barabara ya Jaina Nana alikuwa anatengeneza, atakuja kufanya nini? Atafanya, atatengeneza. Kwani Kiangoi ndiye anakuja kutufanyia kazi hapa ni yeye Nana? Ni yeye Nana. Nana ataendelea miaka ngapi? 6. Kiangoi hakuna kazi lakini yeye Nana atafanya kazi miaka ngapi? 6. Kwa hivyo Kiangoi aende nyumbani. Sisi hatuwezi kutusia barai wetu, si ndio? Sisi tunataka amani. Lazima barai wetu waheshimiwe na watufanyie kazi. Hiyo kazi wanatufanyia ndio tunasabo. Kwa hivyo sasa Nana atufanyie kazi. Mvua inaendelea, mvua ikiwa kidogo na tufanyia kazi. Sisi tutam. Kale konda bagora abangina babagorire chaye oikia abukiango yagorire bacha gochori omwesimi woito ntu omwesimi gutobwate ne Nana naende asekero gokiaye ere gakogenda tutam abangina tutam igo bono bari mokogorerwe chaye inuka nywe chaye ino ntorakora lakini momanyana kimokonyenywa naende amangana Kiangoi nga yakorwera gocha koburukana se Nana kiagere Nana agekobore bwa MCA Itibo ward Kiangoi ngobore ari bwa MCA Kiangoi ite kobore bwa MCA tigaende gochia Kerenyo manta sa kobore bwa MP bwaye ande kogore cha ororo